Prabu namung ajunan senaos ampun tresna dek ka Dewi Sinta Rama rasana apun sedetia sandingan epon ajunan karena menurut tebuna ajunan Dewi Sinta ampun ikapin sarang Sri Romo Wijoyo semenang idelem sayembara sebede iya mon selain kalah nengeneng nyaman tendung tapi mon rahono kalah semenang jaman nyaman tendung karena kok bekal berusaha keangkui ngeandik Dewi Sinta tapi nah satari tanah tak usah ruwet mikiri Arya mikiri bener tugas engkau bekal usaha keangkui ngeandik Dewi Sinta karena tekad sengkok malaikat sampung itanggah montak nekat bila tawapuga setia benar beria dek ke tempat te laksana aki apa sedeti tugas Kanjeng Rama saya kena ketiga dinto sasarengannya oneti guna keangkui ngelaksana aki seteja papakon epon ayuna berangkat jadi mas ngereng gak mas Kondi perbegen kalaben kabulana sengkok sengapti dek kasengkok ya bos pacet tak saoreng tapi ilmu luar biasa karena kok mon adik kabula sesoke takok pas takok mon jeria tak kira takok kain tenge balik tapi hati-hatilah dengan kolo barico ya barico beuna dekna kok bede parlona Gusti abdina ngaturake songkem pangabot teh marico ngestuaki sateja debepon ajunan engkau setiake ateh loka tengkok kala marico Gusti Prabu Rahwana ponapa seantedeki songkan panggilianipun ajudan kalau berico kok nuruk sayembara ng ikaraton mantili sayembara juria siapa sebisa mana tarebung 40 setong ipana sakalian robu bering robu kepi juria ngaule Dewi Sinta engkau tak berhasil engkau gagal tak bisa robu mentara 40 setong tak robu tapi engkau bekal berusaha keangkingan Dewi Sinta carana karena ibu tosat setia Dewi Sinta lai pujung kakaraton ngayung te kalaben Romo Wijoyo bekna setia nyari cara necunana dek ke alas gandaka nyari cara bekna sebisa mata pesa benih seru mencar benih berijo sebisa tak kumpul antara Romo kelaben Dewi Sinta bila tak kumpul engkau bakal berusaha keangkui nyari cara mendekati Dewi Sinta sanggup apa aja Gusti Prabu abdina menangka kabul epon ajudan siap ngalaksana akis sateja papakon nambung manabi orang usaha panika montak berhasil engki gagal
Duh, cek gagal-gagal mon ngadepi Rahwana riya. Bekna mon gagal, bekna bekal iokom gentong elon-alon. Mon berhasil, bekna bejeran bekal beli dua. Umpamana 1 juta, sarana bekna bekal beri 2 juta kalabun sengko. Gusti abdina tako ekocak ampun menyerah sebelum bertanding. Abdina sanggup keangkui maceu tapesa tak kompol yantarana Romo sareng Rajina. Kalamun marajiria mangkat engkau ning kuang atau sakabur dari bekta telemeng kinyon pamit Gusti. Mangkat kalau marijo nyon pamit sekali lagi nyon sabuk doa ya mangkat. Ning guang kok ketekinan nah ning guang kok ya area kajunilan nabuk nah kalau marijo kok tak ngatosan yang edindak kok ning gua reaksi nabuk nah kalau marijo baru macara nabuk nah sebisa tak maapolong yang terana Romo kalau Dewi Sinta boleh terus nadik ketika bakal berusaha semaksimal nyabai ke kebetarona Dewi. Mongko rakit dimen kabadeun deng ekaraton anglang kapuro seperti kaulaten lo mampaipon Sri Romo Wijaya seereng sareng Raden Lasmana Mandrakumara minangka taretanipun juga ereng sareng para penakawan epon agati kilurah Nayantaka Nayantoko juga Nayanteki juga asarang Rajina sekasempet Dewi Sinta setetep elatin sareng dayang epon namun dalam perjalanan epon agati minyak sareng aeng antarana Romo sareng Dewi Sinta akumpol namung tak apolong belana gereng talek teki tor sakseki dilem lo mampaipon Sri Romo Wijaya lo mampaipon putra mahkota keraton ngayuk tebolo andem asor edelem solatengka saya edelem sopan santunda memberanya akatimis kalan selender songo lampoi pun tes
para bapak juga ibu desa teje pamirsa du tak langkang kaula nyon sapora marabena noro sengko nayan toko laben ayat teki dek setuju tantare tanggo lemah torja bola rukun prawasa sarengan sing kemudian kesalahan tak langkung nyoon sa dorong maksak kar pilihan kedingoning malate pangarep kaula tak sakalian teroning tapang ayo lek yuk bila maca bila kelam ngalotor kalorong lorong saja bila mula sanonto mikalong arena se ampun malam tante tak kira-kira aku boleh atena pada senang tante tak kira ragu keseran obi manis jangan daunan nangka kira pikiran sambil nangis jangan berjangan aneka ponan omah ratin mek posang kapanjenengan boten tojo sabab mata eka posang cek mulai ki kene ratin bekna ben sengkok si ajur latine ya pakun posang engki jelaskan toh ratin kakang Eki bula estona rasa tak teti sematora dek katina juna Eki mak bisa ratin karena tina juna ane kota eka sareng bektona bula etempeli kalaban kanjeng rama enaleka kanjeng rama beda pasepen aku oh Eki Junan telem ratin arte epon langkong saepon junan telem pon apa debu kibisaos hal pan ponapan sean tejeki edelem pangkelen epon ajunan
nyopriatina juga dinto puas ngaoningi Kak Dinto. Tandona tina junak neko beda curiga dek kabule. Karena norok ata ebeki bun bule Kak. Karena Kanjeng Rama juga pun tak merengaki, nyatana berinto Kak. Eki pun apa Raden? Kanjeng Rama aneko bekal nyeraki mahkota kepemimpinan dek kabule tapi bule esoro alalana 12 tahun nengyalas dan daka edinto abite tak ekengaki abeli kakaraton Kak. Boh 12 tahun Kak Dinto memang ponapa lanceng jalan epon merge epon Yunan Delem kapakon alalana 12 tahun abit juga tak gempang memimpin rakyat nang esetong ngakere ramai pon Yunan Delem Kak Dinto pon apa cukup apareng kaangkui Yunan Delem mengelilingi 12 tahun abit oneng Kak Dinto rakyat. Oke Kak. Masuk dubun Kanjeng Rama dek kabule Kak. Delem. Bule sero alalana nengyalas dan daka 12 tahun abit ma oleh bule tahu kapai nakule nyatana Kak. Artena orang teti pemimpin aneko mon tahu kamanis sakule malolo enteng ka bebeuna Kak. Delem. Mon tahu kapai nabuja bule pemimpin kan pun umpama aki kule bule manis tapi mon tak tahu kapai nakule bebeja teti pemimpin. Bebeja Raden. Bebeja Kak Dinto memang 12 tahun kangkui Yunan Delem alalana. Oke. Bule dek kadi Mas Lasmana gini kau salut Kak. Eki. Di Mas Lasmana tiga pun mare epekir kalau ben napekir nak tiga noro abule 12 tahun nabit tadi Mas. Kak Mas Sri Romo Wijoyo. Beten kalau ampun ajeng cika angkui nyarengi panjenengan. Kak angkui abento panjenengan. Karena panjenengan paneka corak nak Mas korban fitnah dari Kanjeng Ebu Kikai. Mun polana panjenengan paneka tetap narema kalaban lasak pangkelian sabar nang gema edelem pangkelianna. Beten kula juga salut dek panjenengan. Namong beten kula matora ebek tosak mangken dek panjenengan. Kak disak satejana Kanjeng Rama kenging hasutan dari Kanjeng Ebu Kikai. Karena Kanjeng Ebu Kikai paneka menggiring keadaan nyopre Raden Berata epa kenteh Kanjeng Rama Prabu ingayuk teh. Oh dik Mas otina nanti Mas bule tak mikir ke dia bude cak ocaan aneh ke bule buja kan biasa aja dik Mas tapi bule bekal narema arsa akia manis sabuja dik Mas. Duh Kak Mas panjenengan lasa ongku pangkelian naga Mas sanaus ampone sake enamong sabar beten kaula tep bekal apun to panjenengan 12 tahun nengalas dan daka beten kaula bekal apun to panjenengan Kak Mas kisah kalangkong kalamun marakeneko nggih kita anak petika mengsat sakejek bulan namun tina juna kini Mas ngiring kasokan Kak Mas Dudi emas Dewi Sintago Saporana Bule katika sabuluna Tak eka sarang aja habis dek Kanjeng Rama Benih bule Busan katika ring seratin salokana ule bene pusan katika karena tiga nek binde mun bederek-bereen aneko takok sial takok tiga sampai ke aneko ngedropek karena Kanjeng Rama aneko makon bule alalana benih bule iusir utaban etodung
Debuna Kanjeng Rama rasae cong paek na buja keluh apa paek na gula keluh bek namun tarotete pemimpin mata enteng ke makar sarena bek namun tahu rasae manis sebuja bek na bekal bisa rasa kikia paek na gula nih ko berintok debuna Kanjeng Rama di Mas bule alalana bule beda dengan alas 12 tahun abit tiga ompama abelia kakaraton mantele bulenya bisa kia dek Kanjeng Rama Prabu jenaka Kak Mas panjenengan mak salaki ngobeter kapangistona beten kaula Kak Mas manabi panjenengan ki ngobeter tak barjaja 100% tore porak dedetin kaula Kak Mas beten kula ampun ajeng ci sehidup semati sareng panjenengan mak boleh neng ialas dalam gua sakale jauh-jauhan Kak Mas mana biasa sareng Kak Mas Romo beten kaula seneng sanaos nengi karaton tak sareng Kak Mas Romo beten kaula tak seneng Kak Mas mon berinto tiga pantas beri hadiah ke Labuan Bule di Mas hadiah pun apa Kak Mas kina pepole mentak pangesto bule nih kok taremah tiga senengnya ke Labuan Bule karena tiga bekal apa yang bule dengan eros dan daka di Mas senengnya di emas tiga ben bulan pamentana etorote mun andi anak salametena ngonceng kia rukun perawas wa asona sepur ngama sotinga Cahaya Mas. cahaya rekod tiga ben bula seneng kor pikir aja parepot along polong tak ada pusena seratin mata terobula pencarana jauh bepangistona tiga bener bula eka andi saterosa imban ajeng cia tak apesa reng seratin Dewi Sinta tak apesa Anapa Kak Mas maki abaco ajak tanang kaula ampon bersih tanang kaula ampon bersih saya ampon apa maki jongo Kak Mas jak panjenengan tak orangnya ke ate segendeng reng segendeng Rama Wijaya panjenengan tak orangnya ke ate iman
Reng segedeng ala kekaula atau seneng atau pada pada melongkang kong di emas mata beco somorama iker deje sakalang kang tiga tak congo seratin saumuran Dewi Sinta Eka Andi Arwah asrodi di emas seakar je hasiatan tona sendeng hasiatan tona sendeng ratin koding komalana ate eka andi tika benbule pas sema ama oleh sendeng ma oleh seneng seratin dayan toko dayan teki Telum kaito Ratin. mayu terus sakit tembang oke Oh engki. Rem salam tak iya dek asrodi satare tanda wah. Telum engki matur sakalangkung boten kula parengi juga. Iya, sebisa ikampongi kudu ikampongi. Eki. Mun tak bisa, ilarang ben agama cek pong kampongi. Maaf ten kula. Iya tepak aja ya. Leka Apa? amunyian tandena ponemper Ratin kaula palerek ke panjenengan pon benian tandena pon anda pon anda palerek ke panjenengan pon benian tinaju karatin tandena ampun anda tandena ampun anda ratin genteng tinaju ratin palerek ke ampun benian tandena ampun anda ratin kaula Nah sorry, Belum Kak Dinto. na ngampong dia le yuk lenjo jo area bude permintaan area begini nabu. Nah, Pon apa Kak Dinto? Din. minta lagu seviral. Oh, si Karena kok ngedengaki lirik lagu jeria. Arya teh bedek ka Dewi Sinta. Aduh. Leres Kak Dinto. Orang ratin tepak teng kapolana. Oh, Sesatya la viral kalaban lagu Laila Manis. oh.
Area permintaanna nawari ben atuya. Oh. Engki. Karena mulai gelek duka lentar ke Roma karena kol dua kita datang kobeter tak kok tak datang perawas. Aduh, engki. Dan kau jago kobeter kau lempak mesti dopak. Artena rat Iya. anu sementarwa apesen ka ratin soro pada pak kabe nah nggak ada tiba nah Mohon yuk anggota jam 7.30 sudah di tempat. Jadi adalah aturan dari Jakarta. Yuk, Laila, serasana lagu jeria tepe katina juna. Orang ratin, tepak potonganna, tepak tengah kulina, tak kentus di dalam pesana. nah kadon le syuting kadon Laila semanis tiga tak ada pentingnya Arapa mon obe kasinta semanis tak arapa aja. Dewi Sinta Bagus. paling ngerti neng esa alam dependo Masa raya nasari. laras kan tokin insyaallah kin Laila semanis Dewi Sinta tiga tak ada pentingnya Dewi Sinta panjenengan paling ngerti nang esa alam dunya hanya iya iya dukun perawas Dewi Sinta semanis tiga tak ada pentingnya Dewi Sinta semanis tiga tak ada pentingnya tiga paling ratin lengek sa alam dunia Dewi Sinta semanis tiga tak ada pentingnya Dewi Sinta semanis tiga tak ada pentingnya aduh tiga paling ratin dengan alam dunia Sinta lebat tak pusen bula sengabes Mun cinta misem ate bula jak bungana lebur pakulina lebur sopan santuna Mun cinta lebat tak pusen bula sengabes Mun cinta misem ate bula jak bungana aduh lebur pakulina lebur sopan santuna bula alamara muke etarema ramator epuna satuju satejena kunjong
ngantosa bantu sabuna cinta Senabula sing apes mun cinta misam ate bulanya bungana lebur bakunia lebur sopan santuna mun cinta lemet senabula sing apes mun cinta misam ate bulanya dari jauh kawalan kalau merijo siapun menjelma detik-detik kekalaban kajunelan ilmu dan bisa tuju satejena kun coba ngantasa kanin terus sama. Terima kasih. Seret. Apa? Salber seret, Pak. Seret jangan apa ya? Hah? Seret jangan apa ya? Ya bentak keng din, Mbak, seret. Budak apa? Iya. Aduh. Pas bodoh keteng nih kamu dan apa nih kamu? Bodoh datang dona apa nih kamu? Soro abak tobakna ma senang tinajung kok ate deg-deg duk Batianna bodoh keben nyalen te suarana ngocak seret teti ari mak lebur ya. Lebur sampai Mak gendok, mak. Lu kok abri oneng kah ratin kok. Iki saya, mah. Saya. Ratin dan Romo. bulu bedona pe nyatana suara keteng gila kerja gini ku mun munyin keteng Aiki. seret malolo Aiki. Kak Dinto nyalente keben. Buluna ngarenyap. Cuma suarana senyalente juga Kak Dinto. waduh Kak Mas Sri Romo Wijoyo nyona tolong Kak Mas keteng seaberna kuning emas bebuluna Kak Mas Peka aki tero epera ayo buah sarang ten kaula Kak Mas Dewi Sinta Tetika seneng samponna ningaleh keteng seabulu kuning emas Tetika tero miara aki di emas leres Kak Mas Oh Tina, mon barakeneko. Boleh minta tolong dek kakang Nayantaka. Nayantaka. Celem Ratin. Nyatana Tina Juna aneko seneng ka angkui miara keteng seaberna bulu koneng emas. Oh Ratin. Teti minta tolong boleh ketika kalaban Nayantaka Nayantaki peke. Iki. Celem Ratin. Iki. Ayo. Bodoh dubuna Ratin keteng riak kotu peke. Sabab tina jubuto miara buluna soalnya pada namas ayo peko
Pegok candek lagi mayu. Candek. Ayo. Tadi kayak keneng mah. Aduh, wis. Aduh. Wah, keset ya. Lagi tampar naga. Lain teki. Anak tampar ya. Aku tampar. Anak tampar. Aduh. Akan lembok deh nak wana. Mana kita anak kita kira bisa tuh. Encitin aja makin dimentin aja. Usaha nih kau ki. Cek saking ngata akan lembok deh nak benar. Mana japo Arya. Bisa ngalelengi alam benar. Ken satia benar ekorong. Tak kira ekorong benar. Pak Abid ngabesnap anak ben benar. Tak mare. Tak mare. Hah? Iya awas. Terus po bujong. Po bujur ya. Ya tekuk konjokan engko ngajur. Oh. Aja seret on ya. Kening bon begun. Candek wane petelek ra iki. Ya, Mari, Jong. Wes nyaman lah. engko ngadeng mboten ngentak ya. Terus. Duh. Oh, tina nyaman jadi lah, Jong. Wes. Awas. Ya. Yuk, engko ngadeng. Ayo masuk. Masuk. Apa Masuk, nak kete? Kete. Masuk. Ayo. Hah? Beremar ya mak Rama sirabu. Mangkok wena. Ngalang Pian asale mak. Tak ngalek. Mak jana teng kok soko. Wis. Mbok tebak saka nempian iki. Iya, wis. Nempian saka nanti sabuk. Candek boy kelek laju. Kelek. Aduh. Tak kening. Aduh, Rati. torok kita kalah tak kae. Ya ana sapora di dalam Rati. Buru Kika. Kuat Kak Dinto. Kedengae kateloe lecen Kak Dinto. Dimas Dewi Sinta. Buru Kak Dinto Rati. Kang Mas Sri Rama Wijaya. Gedeng ngaburu tina nyari gedeng lain. Kak Mas, dan kau cek seneng ke gedeng ke ruang mana bi gedeng selain kan lain bebuluna. Ke ruang kone ngemas. Kula minta tolong dewa panjenengan tabung aki beka aki Kak Mas. Oh tuti kamu tak gedeng ke ruang tak eperak. Punten Kak Mas. Oke tika sekik edito. Dim. Mas Les Manda Kang Mas Sri Rama Wijaya Bule sanonton abang keteng sek kesenengi kelaben di Mas Dewi Sinta Kang Mas Sri Rama Wijaya ngereng panjenengan nyeprek nampakake jek panjenengan paneka tanggung jawab karena enaleka akad nikah panjenengan paneka narema kabinna teti dalam naremana Kak Dinto siap ka angku nyokopi dalam kaparon nareng bini karena Kak Dinto kewajiban saya nafaka dahir ban batinna juga saya kesenengi kelaban kapuk Dewi Sinta paneka benih luar kemampuan panjenengan nyepren abang TV oke dik mas bulu mas dan abang TV cuma panjuan boleh dek ketika boleh minta tolong jaga eki kampung ke dalam kabudaan beremapai tika tak oleh jauh otak benar tak oleh atina kampung ke setuju tubuh estoaki kak mas ngereng tak kok sampai jauh set keteng seka senengi kalaban kampung ngereng tabeng kak mas oke kakak
Estok Ayat tekan ayat tokon ayat teki. Dalam iki. Karena namun banyak orang takok tambah keset. Bule bekal nabeng katibien kika. Oh iki Mas Tete Junan Ratin. Iki. Sabab pun apa Junan kadinto tade sarenga. Akademi. Ketik kedeng kadisa kuat. Oke. Pola me lunak atau benar jina. Mon bule katibien. Me tak kere kak. Oh, iki. Kita benga kalau buat bule. Ngereng ya tore ratin. Aduh. Kakak Nayan Taka Boh, napa ratin? Pun apa Ratin? Bule Romo kak. Oi, Eki. Bule meka keteng. Ketengane kok gelek. ai. Bule kekek ne kok tanang barak godong. Ai, Minta tolong.